The Zoom TV 24. Twabonye igihirire cy'abantu benshi biruka nta bagwiriranye bakaba bagira bagwiriranye bavunaguritse cyane kabisa nibo bari kwirukanga n'abajyana ku hospital general bagerageje gucika amaguru uretse inkomere ni nyinshi irumvikana barapiga bombe one isi watu wanakimbia Yesu. aha makuru adusanze niho tuyabahera ubu biravugwa ko aho umutwe wa M23 waruri gukorera inama haturitse ibisasu ndetse bikica umubare w'abaturage batari bake abandi benshi bagakomereka. Reka tujye i Bukavu akakanya mugenzi wacu ari umunyarwanda uri i Bukavu tuvugana aho byabereye aduhe inkuru umpamo. Turakwakiriye uri muri Kongo ubu tuvugana? Yego niho ndi kuva mwizo nce za place ahabereye iyo nama. None ibyo bisasu byaturitse ryari? Biturite mu kanya gashize ubwo inama yendaga gusoza. Nibwo habaye iturika ry'ibisasu muri make twamenya aho byaturutse ariko ibyo byose ni bamwe mu bari baraho cyangwa ni muri bamwe ibyo bikire gukurikirana. Ni ibisasu wakurikije nk'umuntu sinzi niba waruhegereye cyangwa wari hakurya yaho. Ni ibisasu bahateye ni ibyaturitse byabiri mu baturage? Nge ntago nari mari nyirizina aho ngaho ariko narindi hafi muri Kongo ko byaturitse tubyumva ariko ibyo ari byose ushaka ari grenade ariko simpamya ko zari zite n'apara umuntu wayiturikije yarahari waruhari ko sinzi neza ko bazigiye bazi ko hari buhera inama babimenye mu minsi mike byari byose n'umuntu waziturikije. Birasa nkaho zari ziraho atari umuntu wazijugunye ngo azitere mu bantu. Yego. None reka tuvugane nk'umuntu nawe uri Bukavu ubu mwuka umeze gute mu baturage ntibakangaranye? Biranavugwa ko hapfuye abantu benshi sinzi niba arabo babonye bapfuye. Ntago byabura gukangarana. Byabura gukangarana kuko urasanga no mu isoko benshi bahise bataha. Benshi bavuga ko abafite gikomeye cyane agize ubwoba muri make. None biravugwa ko hari abantu bapfuye mwababonye hari abapfuye n'ibitangazamakuru biri kwandika ko n'inkomere ari nyinshi. Hari abapfuye bari kubakura mu abera inama n'ubundi muri Londres ziri ku hazi barahazi muri Londres mu muhanda ujyana na hospital general ni mu nzira. Mu mwanya washize ubwo natambukaga bari barimo barakura imirambo mu nzira n'abakomeretse babajyana ku hospital general ariko ubutabazi buri gukorwa. Wabonye bangana gute? Beza? Wabonye bangana gute abo bitabye Imana bishwe n'ibyo bisasu? Ngewe ubwanjye urumva bari hasi bari baryamye sinabashije kumenya ngo bapfuye n'umubare ariko n'abatari barimo barapingizika barengaga nka 20 kubona abonye n'amaso yanjye ariko bari baryamye bo ni benshi. Ariko abona abonye nshobora kuvuga bapfuye ni nka 20 20 jambo. Uwo mujyi wa Bukavu niwo usanzwe ujyamo mu buzima busanzwe? Niho nkorera amanywa n'ijoro niho nkorera. Tubwire kuva M23 yafata uyu mujyi kugeza uyu munsi ibi bisasu byavugiyeho umutekano hari cyahindutse? Hano kugeza akakanya hari cyahindutse hari ubwoba kuko nyirizina hano ntabwo begeze barasana cyane nka Goma. Ntabwo bari batumije inama aza abantu benshi bari benshi nk'uko mwagiye mubibona ku social media bari benshi babona ko ibintu bitangiye kumera neza ariko gutyo bafitemo ubwoba kuko ibyo byabaye n'ahantu hagomba guhura abantu benshi mu masoko za Nyabera nagiye mbona basohoka bava mu masoko bataha. Bagizemo ubwoba kumva nimba nabashije kubona abantu 20 twari n'abandi hari n'abakomeretse muri quartier imwe urumva ubwoba ntibwabura. Reka tuvuge ku mutekano uri Bukavu ubu ndatekereza ko ingabo zishobora kuba zaje mu mujyi ari nyinshi. Umujyi urinzwe gute ubu? Umujyi urinzwe ahantu hose kabisa harimo abantu bose bikurikirana. Ndarinzwe ubu ngubu ndakeka umutekano uri bugaruke. Kijya abantu bakijyamo agasuti ko gutera ibyo bisasu abo bagizi ba nabi naho umutekano uri bugaruke.
kandi no mu muhanda urabibona, no mu muhanda urabibona patrouille zirahari. Tekano uri bugaruke kabisa. Icyo nari nkubajije, sinzi niba ubona abasirikari biyongeyemo cyane bitandukanye na mbere yuko ibisasu bivuga. Abasirikari b'umutwe wa M23 barimo baratambuka patrouille n'amamodoka yabo baratambuka buri kanya. Imbunda bari bafite ni nazo bafite uyu munsi cyangwa hari ikiyongeye gukaza umutekano nyuma y'aho ibyo bisasu bibereye? Umutekano wakajijwe cyane, biragaragara mu nzira hari imbunda ziyongereye mu mayira. Biragaragara ndetse ko bitandukanye no kuba M23 yafata Bukavu. Uyu munsi nibwo byagaragaye mu nzira ko hari ikiyongereye. Twabonye igihiriri cy'abantu benshi biruka, nta bagwiriranye bakaba bagira bagwiriranye, bavunaguritse cyane kabisa, nibo bari kwirukanga n'abajyana kuri Hopital General. Bagerageje gucika amaguru birute, inkomere ni nyinshi irumvikana. Ariko aho muravuga ko hari abantu benshi, banganaga iki? Abantu bari benshi, sinzi nimbuze kuri place, sinzi mu Rwanda nahagereranya nkahe muri rompuwe nini. Ariko abantu bahajya ni benshi cyane, hano hari abantu benshi, Bukavu yose, Bukavu tuwe n'abantu benshi cyane bari bitabiriye cyane, ku buryo barengaga 100,000. bararenga bari buzuye kuri place no hejuru yaho bari buzuye. Hanyuma ubu aho abaturage bari kuganira iki nyuma y'ibi bibaye? Abaturage yewe nka mama yari imukura aho bita kuri Feruje, aje ambwira ati koko nk'uwo mugizi wa nabi uteye icyo gisasu uwo ari we wese hazi ko yangije na ndugu zaki n'abavandimwe be, urumva yateye ntiyamenye ngo harapfuye. Wumva nyine ntabwo babifashe neza, ariko nyine nta kundi byabaye. Icyo bamaze kubona ko umutekano wakajijwe ahantu hose, wenda ntabwo bari kubona ko nta kitari gukorwa. Wenda kugira ngo tunakurekure, umutwe wa M23 kuva wafata Bukavu, uganira n'abaturage baho, ni ubuzima ubamo bwa buri munsi, ubona bawufitiye icyizere kingana iki mu mahoro bafite aho Bukavu, cyangwa se no kuba bawizera umutekano? Kuba abaturage, icyizere abaturage bafitiye uwo mutwe wa M23 wafashe Bukavu? Barabegera cyane, hari terime yaje ni Bukavu ivuga ngo nibayomba, barabegereza cyane kabisa, kandi imbaraga barabafasha, nabo bari gukora bonyine. Ingabo za M23 ntabwo ziri gukora zonyine, aho ziri kugera ziri kwakirwa neza abaturage, ukabona bari gushyiramo agategeko, mbese biri kugenda neza kuko harimo ubufatanye. Yego. None amaduka ubu ahantu hahurira abantu benshi, ubuzima buracyakomeje nta kibazo? Ubuzima burakomeje nta kibazo. Majerwa naciye mu gitondo entrepo aho dupakurura imizigo yacu, mu minsi yashize nta movement yari ariko ubu ngubu uri kubona ko ushobora kuba stoke zarabashiranye, ubu bari guhaha hatagize ikindi kibazo cy'umutekano muke uboneka, akazi kakomeza nk'ibisanzwe. Kuko no mu nama babivuze ko amabanki agomba gufungura, amabiro amwe n'amwe atari ari gukora ko agomba gufungura agakora. Ubundi iyo nama wayigiyemo wayitabiriye, tubwire wenda mu ncamake n'ibiki byavugiwemo, abaturage babyakiriye gute? Muri make ibyavugiwemo ni gahunda z'akazi mu mujyi, ni nko gufungura umujyi muri make, ko bavuze ko amabanki agomba gutangira gukora, amashuri agatangira gukora, akazi ko kagakorwa. Ibindi ni amaraporo azagenda atangwa n'abashefu de quartier bagiye bashyiraho, kwari kubabwira ko nta kibazo kindi gihari, ko ibibazo bagerageje ku ruhande ko bagomba gufatikanya bakiyubakira igihugu. Ni iki nama yari igamije muri make, kubwira abantu bagiye bahunga, abantu bafite ubwoba bwo gufungura amabanki, bafite ubwoba bwo gufungura amabizinesi yabo, ko nta kibazo gihari kabisa, ko akazi gakomeje nk'ibisanzwe. Ese koko akazi aho karakomeje nk'ibisanzwe? Tubwire, hari itandukaniro ryo mu ijoro no ku manywa aho i Bukavu? Sinzi niba nijoro wenda abantu baryama nka saa moya cyangwa saa 2 bitewe n'umutekano utameze neza, bimeze gute? Urumva covid ikirangira akazi saa 9 imipaka yarafungaga nk'ibisanzwe abantu bagataha, ariko urumva kubara kugeza saa 12 movement bigihari i Bukavu mu bigaragara. Ikindi twakunda gukora transport kuva kuri Boza dushika mu makarite,
ubu ngubu ziraboneka taxi ziraboneka cyane isaha kabisa byose saa 12. Urebye ubu ngubu hameze neza kwa raporo y'iminsi yashize. Yego. Reka Freddy tugushimire cyane kuba wemeye gufata umwanya wawe ukatuganirira ukatubwira amakuru y'ibiri kuvugwa, kandi twizere ko n'undi munsi tuzagukenera nk'umuntu uraho i Bukavu tuzakomeza kuganira. Asante sana. Turagushimiye cyane. Yari Freddy, umuturage uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhaba mu buzima bwa buri munsi wakorera ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Watubwiraga uko sida yabaye yibe bisasu byaturikanye bari bitabiriye inama ya AFCM 23. Gusa anaduhaye n'ishusho igaragaza uko umujyi wa Bukavu umeze kuva mu mutwe wa 23 ufata. Abasesengura bya politiki nabo bagaragaza ko kuva M23 yafata ibice bya Goma ndetse na Bukavu, aho hose abaturage bagiye bayigirira icyizere, ndetse nyuma yaho ihazaniye amahoro. Abaturage bakagaragaza ko bishimiye uyu mutwe. Ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za FARDC ndetse binyuze muri perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi we yakomeje kuvuga ko Kongo itazakomeza kurebera umutwe wa M23 ufata uduce dutandukanye, ndetse anateguza intambara ikomeye yo kwisubiza utu duce twafashwe n'uyu mutwe wa M23. Ibiganiro byinshi bitandukanye, yaba ibya Rwanda ndetse n'ibindi biheruka byo muri Tanzania, byasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicara ikaganira n'uyu mutwe wa M23 ku bibazo bitandukanye bafitanye n'ibyifuzo byabo. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratsembye ivuga ko itazigera iganira n'uyu mutwe wa M23. Iki gihugu cyahoze kuva kera gishyira u Rwanda mu majwi gufasha uyu mutwe wa M23, cyo kigaragaza ko kizaganira n'u Rwanda mu gukemura ibibazo. Ariko leta y'u Rwanda yahakanye kenshi, igaragaza ko ntaho ihuriye n'ibibazo bibera muri Kongo. Kongo igomba gufata ibibazo byayo ikabyikemurira. U Rwanda rwo rugaragaza ko nanone ariko rubangamiwe n'umutekano muke uturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari nanone bahoze mu mutwe cyangwa se abari mu mutwe wa FDLR, n'umutwe w'iterabwoba urimo abasize bakoze genocide mu Rwanda. Iyi nayo ni ingingo ikomeye ituma ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, bikomeza kurebana yombi, kuko Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda narwo rukashinja Kongo kutarandura ndetse no gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ari nacyo mpamvu u Rwanda rwavuze ko mu gihe Kongo itararandura uyu mutwe wa FDLR, ku mipaka yihuza n'iki gihugu, kuva ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hazahora ubwirinzi mu bya gisirikari mu rwego rwo kwicungira umutekano. Igihugu cya Kongo cyavuze ko kizatera u Rwanda, ndetse cyarabigerageje, ariko ibisasu byinshi by'iki gihugu biburizwamo n'ubwirinzi bw'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanavuze ko yijeje abanyarwanda ko nta kizaturuka hakurya ngo gihungabanye umutekano wa bene gihugu baha mu Rwanda. Ibya Kongo byo ni bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane umutekano muke. Tuzakomeza kubikurikiranira. Uturakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe, wibuke gukanda n'inzogera hitiza kugira ngo uzajye ubona notification. Ndabashimiye, umunsi mwiza.